أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبت أخون أول من مثل سلاغا قرآن قلون هري علم توغي فلاور توغا كومي angara do hegge re magruna mada foga mi miskituga kuriya migenda silsilaga emme fahum midi hafta galgon men waka dakkafa wani sababun nuzul not asbabun nuzul not qur'anu ge ayat surat bawarum ge sabab denegatuge bay faida ya behe gotun ege terega shariatuga hukumta kande eligin awmuga asfawa hikumetari goittaka adi आम मस्लहत शरीयतुगा रियाय कुरेफावा मिंवरा कमुगे हालता वगुता गुले गोता उम्मतुगे मच्चवा रहमते गोतुगा एफद हादिसा तकुं अलगुन मेन्ना फादाया अदि फरुवा नुवता एकमेगे हल्लु होदा गतुमा फसेहवा उसूलकुन देनेगतुमा अलगुन मेन्ना बारो लिबिगेन देये सबुन नुज़ूल नुवता ए आयते नुवता सूरते नुवता آية كباوا لفون صوب أقول منن إنغنيم هم يقولن الله سبحانه وتعالى أم صيغة يكون أمونجي ماتشان أنفذ حكمكم وكي خاصة بأيج ذكر كربيجين نون قطك باوا لفاوي كمغاويس باوا لفومج سبب أقول منن دينغني وجهك مفانا ما حقيقة تجا آية تجا أصل مفهومك كوباكن أقول منن إنجين ده إفدا إن حادثة كأي مروانوغي وريكموغا الله سبحانه وتعالى باوا لبوا فاوا مي آية بهيغتم مروانو وفدوي سوالو ابن عباس رضي الله عنهما يا هميا وفلغن ديو لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. آل عمران سورة sateka addi avvanaye mi ayatuga mi wani tiyabami hinu kurashe ebami hunna devvifawa etchakun ebami hun amal nuko nuwata ekama meduga ebami hun kula kamaka nula ebami hunnan ekamuge ta'rif libumattaka ummid kura bayaku ebami hunnaki ay narakaga azabun salame vejba ekamuga ادي ابامي هنا وين دنوي عذاب هټه می آیت به غتم مروان سوال کوروي ابن عباس رضی الله عنهما غریه فنو وواگن می آیتگا میوا بس فلوگه تریتی ممن امن شامل وگن گس عذاب نلبین میه کو نتیدانه سوبکی کم میه کی وس میه کا تعریف ge بس لبمن اده میه کے ای بای فہرو انے نکوروے کمکون کمگا یس تعریف لبمن ادوے گوین اوے احنا ابن عباس رضي الله عنهما ودالويت يبا ميهنا نوتا مؤمننا مي آيتك اوتي كون غلومن هي مي آيتك الله سبحانه وتعالى اهل كتابنا به غتون باوا دفوا آيتك سوبكي ايگه كوريغا ستيكا ادي هيفنا آيتك وحي قربني واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب امما اي اهل كتابنا به غتون باوا لفوا آيتك مي سوبو انگين دياما حقيقتuga am mafhumakum miistukunge maccan hukum kurevi nuba gotakan ebeka meduga visnum hingidane kamakun salame kodde misalaka agun menna wara gina fahara
waraggina majaluge ilum meringe terega wes bay mi hunna adi amunge teren kommes minware enge miheku wes daade awaha qur'anuge ayata engi fonna kama wanama e ayata gemana ekama nugule ekama gulunne nuwata misalaka kafirunna behe gotum bawalawwa fawa nuwata sida kandelige munafiqunna behe gotum bawalawwa fawa ayata mu'minunge terega himene oredun teringe macca nuwata orede kaman ebami hunna fenna baegge macca nuwata ebami hun nuruhe baegge macca tanfiz kon nuwata e ayata kun hukum nere ebayka e ayata guluwagen wahaka dakka hadatan fene agul menge terega dumatiga waran ammu ekkamen ei misalaka rajyega divehinge terega zamanu sure hama onna kamen mihaku kushek kurima emiha ekuri kushakun islahuma nuwata ekamen manakurma wahaka dekke komme tanegga anika e nasihatum bodama gatumattaka bune ulene lakum dinukum waliyadin qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala angawa fawani lakum dinukum waliyadin tiyabami hunna shay tiyabami hunga din ti man kale gfana shay ti man kale gfanu ge din mihin evves mu'mina ane mu'mina ka dima ya bunumuge hagge mu'mina ka libigenne nuwe sabaki mi ayata ki adi mi surata ki mi mu'minun ebbe ko anebbe ge meduga munkaran manako hekon kaman amur kurma guligin allah subhanahu wa ta'ala bawa de be suraten nu sura fashani qul ya ayyuhal kafirun kade gfanu widalu washe e kafir takunne mi sura baawale vuni makka ge mushrikun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan as dannawani ekade gfanu ge da'wat huttaluma edi sulhawmuge gotun note ebami hunna ekade gfana tabawu mattaka mistakun nan ekade gfanu gowale vumum mistakun durukon ekade gfanu ge da'wat huras elmo gotun ekade gfanu rusumattaka ebami hun bunamun diyei timammen en ahardo kadege fanuge rabban alukon qur'ani anen ahardo timammenge kalange taka kadege fanu alukon qurawani nuwata bay riwayat to ganna gotun hamasdo kadege fanuge ber rabba timammen alukon qur'ani anen hamasdo kadege fana adi mu'minun timammen emmen timammenge kalange takan alukon qur'ani e husheluman ekade gfan sallallahu alaihi wasallam en allah subhanahu wa taala devuma angawa bawa devvi ayat ke mi ehmi ma mu'minaku anen mu'minaka dima lakum dinukum waliya dinake nubuneven ehmi malgon medennevi ayat toge sababun nuzul engumo gemme bodo ebbenume ei ayatum hukum dene gatumuga nuwata mafhum kurumuga isna gatuma sabab kirit qur'anuge muli mafhumaki kirit qur'anuge muli visnumaki mu'minun ebbe ko anebbe kan nasihatteru qiyamata ahamiya ekan egota demiyoto ehmi ma nasihen nudevene evves goten nonna furtam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qur'an ad-dinun nasiha dinaki nasihati efoga sahabi bekalun sual qur'an kum faratakan hije hadith qur'an allah sha ilahu ge fatasha allah ge rasula sha mu'min takunnash ebami hunge verin nasha adi amunnash ema huriha faraytaka nasihat deven jehene ehm allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas tebami hum vimu emistakunnataka nerewunu emme hewegem wa ummekkamuga kobato sababaki kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah tiyabami hum vimwe heokan tattakan amurukum munkara manakura adi allahan iman vegemba bayahukamuga ehmima iman kamuga ahulweringe sifain allah subhanahu wa ta'ala akirit qur'anuge kurkur surategga e wahi kurawani wal asr innal insana lafi khusr zaman gandevatiman ila huwa wahi kurome insana wani gilluma halake geterege yefoga allah subhanahu wa ta'ala وحي كرفني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إيمان هيوم لكم أدي حق وصيكم وصيك كرمك تريغا حق قوالمك تريغا دماوا ودبوتك دتتك إبيك وأنبيك كتريما وصيك كرا ميهم فيوا إهم هريها أمن وني جلما هلاوك تريغا هم يمكورين أقول دني فدان kafirun suren allah subhanahu wa ta'ala bawa levi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi islam deenuge iman kamuge quality ege warugada kam bayan ko domattaka
mushrikun adadu kitemme ginakamuga vies adi abamihun sulhawan annani komme fada sulhege maccakamuga vies algon menge aqida du kon nuleveneka algon mennaka nonnanekan duniyega ehembe qabul kurumuge maccaka lembebeka Allah subhanahu wa ta'ala ga rububiyyata uluhiyyatu nafi kura gotuge ehemwima Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa ehin evvis faratakan algon menna kiyamanterikamuge alukamuge evvis kamen hindu kolakavves tasarrufen nukuravene kiyamanteriye nukuravene ei sida kanda elegen shirku miha dinum beruwegen dane kamen ehemwima ekan kurumuge jaage furusaten miha kurussu mattakaves bayaku iman kuru mattakaves khud rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge e warugada iman kama akgoves ekale jufanan Allah subhanahu wa ta'ala nudevva yangawani bayan kurawwashe qul ya ayyuhal kafirun kale gfan widalwashe e kafir takunne la a'budu ma ta'budun timan kale gfan tibami hunti alukon kurata ketchukan alukon nukurawwa hushime ehemwegen emme fahu hukum kurevumuge basfulek gotuga eyangawani lakum dinukum waliya din tiyabami unashe tiyabami unge din tiyabami unge dinuga tibeshe timan kalege fanashe timan kalege fanuge din ehemima dine du koshe nulevene bayakurusu mattake mifada halategga algon men mu'minaku ane mu'minaka mifada ayatakun hujjat dakkan hukum koshe nehedene ei ekkala algon medenne fadan sababun nuzul nengumge sababun nota kombe eka behe gotun komba eku bunu mattaka bawale fawa nota kom faratakan engeo mattaka bawale fawa bawale makkaman nengunima ekan dimawago demmiyoti algon men hama kurirege fa kolla fahuri nuguta takin awas gotaka algon medannawalani demmiyoti kamegge hukum khasawegen bawale bigin akamuga wes amu gotegga ekamuge sifaya eggotan hinga denhuri kankamuge maccan e hukum amu wegen dane kama e galgondo dannawa fawani aisha radhiyallahu anha ya behe gotun feturigen dia ifkuge hadisa ya guligen Allah subhanahu wa ta'ala ituru hadde kanda eluveviye e haddaki e gadfuge hadde ehmbima Allah subhanahu wa ta'ala angawani mu'min anghin kambalaka nuwata firihinaka kamuga wies ei mitonuga mafhumaki ayatuga adi anghin be kambalunge nangenne fawi kamuga wies innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fi ad-dunya wal akhirah wa lahum adhabun adhim mi ayatuga mi annani iffetteri faafa kurmu kankan nudanna mu'min anghin kambalunna faafan ebahi zinen tuhumatukom ekamak nisbekko wahaka dakkafi bayahukamuga wanama ebami hunna duniya akhiratuga launen hutte adi ebami hunna boduwegenwa adabu hutte yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun edwahaki ei ebami hunge dutaka adi ebami hunga ettaka ebami hunga fata ebami hun kula kantahuge maccan hekiwane duwahe يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ادوها كي الله سبحانه وتعالى حق غتوغا كوم بيك بس ابيغ ماچا كند الفاوا عدل وري حكم قائم كوربوا دينوغه غتوغا اله باوال بدينوغه تدوري كم بيان كوربوا ادي الله سبحانه وتعالى اي حق اله كان ابامي هنن ادوهم انگن دان دو مي اي باوال فميوني عائشه رضي الله عنها يا كورونو gadfuge tuhumata gulige Allah subhanahu wa ta'ala hukum kanda alwa mewani ibn Abbas radiyallahu anhuma mi vidalwani mi ayat bawalevuni Aisha radiyallahu anha ya behe gotunne ehen namas e ayat gawa hukumaki ei emmeha mu'min takunge macha hingane hukumeke maneki miyadus fafian ara anuganna zine nukura firihenek kamugawes anghenek kamugawes mu'minaka meduga bayakumihun zine gawahaka faturafi kamavvanama ebamihun ekamuga heki gennen jehe ebamihunna ekan thabit kon nudevijji kamavvanama ebamihunge macha gadfuge haddu kande elifa miwani ehennamas mi ayat tawga miwa haddu
kande elunu kamuga avies Aisha radiyallahu anha ya gadfu kuri nuwata ekamanaya ifkuge wahaka faturi mihunna meduga oi adaba adi tauba qabul nukurumge basfulu gotga asfawa basfula mifada hukumta tafatwege mwane ammu usulakum miharuge mihen nota ege fawga nota en kambalaka meduga hingafawa kamekamuga nuwana khassa gotegga Allah subhanahu wa ta'ala hadatun asfawa launatuge basfuluta ehnamas agonmenna enge sahabi bekalunge terega himen wada gannawa tim bekalege macha mikama guligen manaki ifkuge hadisa guligen gadfuge haddu qaim kurevigen deka agonmen wani mi wa ka war tafsil ko dannawafa muhim nukuta ki Aisha radhiyallahu anha begotum bawa levun ayatuga mi wa hukummes puriha zamanaka efadakame hingafikama wanama fetigen dane e hukum egota kurevigen dan den kuri galgondo dannawali misalu ei sababu nuzul agonmenna engijje kama wanama qur'an fahum kuran enge kamuge safu misale ega foruifawa sirru tangal gonmenna engen dana bodo e sawbe ei marwan bin hakama mi ayatuga la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhab wa lahum 'adhabun alim mi ayatuga miwa hukum ei huriha amunge macchon hukume gotuga visni wadaagenne visni wadaa gatuma ibn abbas radiyallahu anhuma devve jawabe gitun walgondo kurire ishara kolla fawane sofaya marwaya demeduga sayu kurma behe gotun sahabi bekalunnan ufeduno nutanawaskame ei edemeduga sayu kurun huddavegin vedane bae ei kuri zamanuga jahili zamanuga sofaya marwaya de farbadage kure komme farbadege matiga bude mahattagen mushrikun sayukun ulune edemeduga asafa naila ade budu ehenkamun e sawbattaka sahabi bekaluna datifulu wadagen neviye edemeduga sayukuravvan ehmima Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi bawa lavani inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima edemeduga tawaf kurmakun nota sayu kurmakun faafe ennete engevima baebbe kalunna visni wada genneviye etanuga hagigatuga tawaf kurmuge not sayu kurmuge lazim kamennete ei faafe ennete engevima kuriyas emberangale ehennamas Aisha radhiyallahu anha ekan saaf ko devwa faawe urwa ibn Zubair ei Aisha radhiyallahu anha ya bodudata vidalwa befule tabi bekale ema ekamana bayan ko devi urwaya mikamuge haqiqe mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala migota angawaf miwani sahabi bekalunna dimavi nutanawaskamaka guligin edemeduga tawaf not sayu kurevuman ebe kalun hippulu hamanu jefa wative edemeduga sayu kurmaki ei faafa veriwane adi kuvveriwane kame nunkama adi shar'i gotun ekan kuranje ekan bayan kuram gotunne hame gotan algondo kurirega dannawalin sababun nuzul engen diyama bayfaru ihtimal hunna kankamum wes masala durukoddene ekala en hadisa eke ei Muawiya radiyallahu anhu ge darikalun Yazid bayatu fumattaka eru Hijaz karage qawarnare gotuga anota veriye gotuga Muawiya radiyallahu anhu ayyan kurawwafa wani Marwan bin Hakam Marwanan engevi Makkaya Madina ge ahulwerin khasako Makka ge ahulwerin lavva adi Madina ge ahulwerin lavva bayatu fuma ehinduga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambikambalunge Aisha radiyallahu anha ge akh Abdurrahman bin Abu Bakr gafano ge darikalun e bayat hifuma inkar kurevie den ekale gafano Aisha radhiyallahu anha gandwara vadevadagin ekaman inkar kurawwa fa wative Marwanu vidaluwiye mi aye bawale fami wani mikama gulun hori gotuga Abdurrahman gafana behe gotunne den Aisha radhiyallahu anha vidaluwiye Marwanu
e heddevi ituru fuleke marwan heddevi ituru fuleke timammenna behe gotum mani Abu Bakr Ghifanu ge aila behe gotum Allah subhanahu wa ta'ala kiritu Qur'anu ga baawala wafawani hamekani timan kamanage uduruge wahake maneki nur surat galon kuri medennevi ifkuge hadisaya gulige ekamana tahir wegen wakam bayan kurum ga ayatake evves halega eya baawale wegen wani timammen bekambalunna adi timammenge aila behe gotun nune maneki Abdurrahman ge fana behe gotunne nune eya baawale wuni kombeka behe gotun kan adi kivegen kan timan kamana edi wada ganna wafina bayan bes kurab wafi muhe mitanuga mi ayatu galgondo kuri rega dannawani Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi kurabani walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma at'idanini an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabli wa huma yastaghithani Allah wa ilaka amin inna wa'ada Allah haqq fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin mi ayatuga mi angawani enage mamba fannan ena bunaye tidemi unnan hala kutte timanne wa'udu kurani not timanne ti bayan kurani mige kurin etak qarunen timammenge kuriga iswe hingajje ebami hunna medu dima nuwane kamegge wahaka timanne dima wane kamanga maneki alum maruma foga alum diruvwane kama ti hekideni maneki mamba fan iman kama gowalaru dariyaku inkaru kuramun diumuge wahaka mi ayatu ga mi bayan kurawani mige kuriga eta karunegge bayaku maruwegen fanawegen gosfa wiruga ebami hun alun dirigen nanna iruga den timanneya alun diruvwene kamatti inzar kurawani kiwegen hejje den edemi hun ekama hitamen Allah hadratuga waaggan edi danno mun gendewe Allah hadratuga waaggan edi dan e darifula danno mun gendewe amin iman washe inna wa'dallahi haqq Allah ge wa'daki haqqu tede ehnamas edarifulu bonamunde ma hada illa asatirul awwalin kurige mihunge fuloku waha kamuga menui tiwaha kata nuwe ema mi ayata behe gotun marwanu mi bidalwani mi Abdurrahman Ghifana behe gotun baawale vun ayate kamuga sabaki Abdurrahman Ghifan ewa gotuga bayatifu man inkar kuravi Yazid adi marwanu bidalwi kaman asfawe Abdurrahman Ghifana timam mi bayatifu mammi dannawani Abu Bakr Ghifana Umar Ghifanu ge sunnatuge matige tibemna ege wada ganna Rasul sallallahu alaihi wasallam awhara wada gene revs bekadaku verikaman ayyan nukurawwa hennamawes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayin amal fulutaka kankamun Abu Bakr Ghifanu veriumuge maccan huri dalil tan huri bawaru ege terega Abu Bakr Ghifan imam kamuga levun himene adi enum wes bay tafatu sawbatan himene ekamako Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu awhara wadagenno kuriga ekade Ghifan Umar Ghifan khilafatan iskurev maneki ekade Ghifan foga khalifa ekamuga Umar Ghifan wadagan gatuma mi iskurema mi isharaekurawani evidalwani Muawiya Ghifan ekade Ghifanuge darikalun Yazid verikama iskurema bayatifma engomaki Abu Bakr Ghifana Umar Ghifanuge sunnatuge matiga kurave kameke ekamako Abdurrahman Ghifan vidalu ekaman asfawani nuneke tiyei Kisraya Qaisaruge sunnatuge matiga kurave kameke nota Hiraqulla Qaisara ei raskan demigen diye gotuge wahaka e vidalwani maneki Muawiyah Ghifan den ekade Ghifanuge darikalunna verikan debwa kama wanya e feshigen dani araskame ehmbima ei Hiraqulla Qaisar fada mismihun quramun da fada verikame komme kasmuy munukuta eki ayate baawale fawa sawabu ole gotak emiheku beenumwa hanataka maanakurave wogutuga ayen aslu baawalewunu sawabu furiyam gotuga engumaki etuhumat kurave faratin ekamun durkoddevene kameke kon gotakunto kobato lafzu asfawa awmun den ammu gotegga e lafzu asfawa kama wanama sawaba khassa kuravene to demme galgon men dakkamun de bay misal tawga asfawan kamuge hukuma behe gotun am lafzin oifa ekamaku sawabu khas efa wa kama wanama ekamegga hukum negidane to kurire galgondo hama miwaha kage misalaka bes ishara kollin ei hayduge masaleya behe gotun ebe kalun suwal kurvevima jawab devman Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan
engevo mi ay bawale mo sobuga wa kalgon denne Anas radiyallahu anhu riwa kurwani vidalwani yahudinge terega oy gotaki ebamiunge terega anhenu hayduge duwaswara dima vejji kamavvanama eggega dirives nuule adi ebami hunna ga kaabo ehedum fada kankan du kolla ekambelun tibeni mulin wakim batibba egotan ekan kurewmun datibe ekama behe gotun suwal wewunima rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala engevi wa yasalunaka anil mahid qul huwa adhan kalegfan widal washe ei undagu huri bayyeke nuwata nusafu kamen himene kameke undagu duwastaheke ei wala taqrabuhunna hatta yathurn qul huwa adhan fa'tazilu an-nisa e kambalun na durheli ve gannashe adi e kambalun tohiru wejjo maddanden kari nuwash ema mige beru fushuge manen algon men badala afkam avana mi fennani e kambalun na ekko durhelumuge wahaka ehennames mitanuge muradaki mafhumaki e kambalun na ekko gulun kandala durhelivun nunkan yahudin hada fada eya khilafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani jami'uhunna fil buyuti wasna'u kull shay'in illa an-nikah ekambalunna akuga eggega ekiga diriuluwum gendawa sheti abamihum adi demafirikam gulum fiyawa hen huriha gulum evs babwa shehmegen aisha radhiyallahu anha ge arihun asfawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kambalunna muamala kurawumuga efada duwastaken adi enun duwastake tafatunu kurawwe hamekani rasulullah sallallahu alaihi wasallam emana kurawwa demafirikamo gulum fiyawa ehen evves kamegga egutun ekamana vidalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kamana hayduge terega manikon timan kamanage ma kaluwaga nuwata falamaskanduga istighfar aluwagin onnawa qur'an kiyawa vidalwamun gendeviye timan kamana vidalwamun gendiyame timan kamana hayduge terege miennevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwe kamanage atuge ennune kamanage haydu onnani maneki ei anhena nutahiruwa kamen nune hamekani shar'i gotun manawa kantattake manawun fiyawa embima algon mennan engendani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ayen algon menna mana ko devwa famiwani kinekkan algon men efada duwaswarega muamala qur'ani maneki huriha kamebes ekambalunna huga am halatike efadanne hamekani mana kurevige wani ekambalunna meduga onna demafirikamuge gulun ekanye hame gota ege ehem misale abu bakr siddiq radhiyallahu anha behegutun allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an ga bawale ayat kama mashhur riwayato ga aswa wa sayujannabuha al atqa taqwa wariya etanum ebahi naraka salam vegendan alladhi yuti malahu yatazakka ebekalaki ei mudaheda kurawwa adi mudaluge sabun tahiru wada gannamun dia bekade kamugawiye mi ayatu gamiwa al atqaiki abu bakr siddiq radhiyallahu anhu kama sahabi bekalum wes hekiwe wada gannawa allah subhanahu wa taala mi ayata bawala fmani kale fana begotunkan ehennama wes taqwa veri zahidu komme mihaka mi ayatuga miwa engevun nuwata maikama matveri kan emi kibaga esifatan hurikama vanama libigendan jumhur ilumeringe basfulaki sawbed dima begin ay bawale wa fatasnut sawbaka guligin ay bawale vunu kamuga vesnut sure bawale vunu kamuga ves hukumaki ei ammu echke maniki ammu hukumashe beleni ehennamos e sawba belumuga oti ege hukum denegatuma ituru fasiyatake libigen diume mifoden hadisa eki lianuge masaliya begotum bawale fawa ayata kan higa die gotaki ibn abbas radhiyallahu anhuma garihun asfawani hilal ibn umayya ekale gfan ga ambikambalunge macha gazf kurevi nane ki zinege tuhumatu eluwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga shakwa denne miweni sahabi be kadaka behegotun e sharik ibn sahma ekale gfan deke wada genne ekale gfan ambikambalunna akuga nuhama gulumen hinga mondani ko hengotaka dannawa nama fahish amal hinga mundanikun ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihan as ekale gfanuga ambikambalunge macha e tuhumatu uful levi maneki ekamanaya
sharik bun sahmaya demeduga mi gulumen hingani konti man kale fan deke wadaginne mi fada halate gati be funa ege wadagana kurin algon me dekki wahakan eba inge ammu hukumaki ei tuhumat kurawijje kama vanama hekige naw mi masalaga zinege masalaga hekkaki ei hataru firihenu allolum effahara dushum ehen nun kama vanama hekinge hekibahe nufudene den onnani hame ekani i'tirafun ekani ehen namas firihenaka firimihayan enage ambimihaya meduga Allah subhanahu wa ta'ala halle nuwata tafat hukume devwafu miwani hataru hekin nugenanu kamugavis ei mi hadisage aslaki em rasul sallallahu alaihi wasallam e wogutuga hadis korawum gendevi al bayyina wa illa haddun fi dhahrik heki gennawas ehen nuniya kalege fanuge furagahuga jessevene haddu mane ki gazfuge haddu jessevene ambikambaluna be gotun ti vidalo e basfula e goto rasulullah sallallahu alaihi wasallam takurar korawum gendevi sawbaki ege kuriga bayan kurefawa hukumaki ei mifada kame ga tuhumat koffi kama vanama emiye ko hekin gennan je nugena kama vanama emiye ge gaga addi itifarun haddu jehen ehem bima rasulullah sallallahu alaihi wasallam takurar kurama gandawani al bayyina wa illa haddun fi dhahrik heki gennawas ehem nun kama vanama kadege fanuge burakash fuluga jesse benete den hilal radiyallahu anhu du'a qurban walladhi ba'athaka bil haqq inni la sadiq kadege fanu haggu deenage funuvi ilahu gandevwa vidaluwa me timan kadege fanu mi teduveri bekalaki manaki tede mi vidaluwani la yunzilnallahu ma yubarri dhahri min al hadd Allah subhanahu wa ta'ala timan kadege fanuge burakashi fulu tiya haddun salame kurawwane hukume bawa lavwande ekale gufanoge dua fule den jibril alayhi salam wadagen ehma masalaga hama mihar wagutun jibril alayhi salam wadagen nevi haddu qaim nukorevenis ekale gufanu salam kuraw mattaka Allah subhanahu wa ta'ala hadratun anna tafatu ehin hukumege gotuga lianuge masala mane ki firi ekan enage ambimihage kiban zinege fahish amalan araganatan fenunu ima eleyan hataru hekin nulibi diun ei ekashigen wa kamakavve ena i emasalaga emme ghiretterun haggu miha kamuga wati ena ge macha gazfuge haddu awmuge badaluga ena salame kuromattaka Allah subhanahu wa ta'ala lianuge hukumta demmi bawalavwani demmi angawani walladhina yarmuna azwajahum abamihum ge abinna zinege tuhumatu kofika mavanama ebami hunna hataru hekin nulibunu kama vanama enage nafsan ena heki bas deshe hataru fahara timam mi teduweri ekkamuga adi timam mi doguweri ekkamuga vanama Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmatum beru purabwa laun lavwande nota lavwanete mi ekadege fana behe gotun bawa levunu ayatake ekadege fanuge edi wadage tumak Allah subhanahu wa ta'ala wagutun hukum bawa levevi ehna masmi hukumaki kurin angor denne fada ammu wegemwa hukume ekamaku saubaki mi sida kande elegen enge sauben ei ekadege fana dimawi mi hadisa gudige Allah subhanahu wa ta'ala ge rahman niyakura gotun adi miwarun nimuni kinu firimiha ge mi lianuge hukmi huwa kurma fahuga ambimiha ya ves enage nafsu salame kurumuge haggu Allah ta'ala devwa fa em ekamana jehe anikaves ekamanaves hataru huwa kuran adi faswana faharu ekamana enage firimiha ei doguweri ekama teduweri ekama vanama ekamana ge macha Allah subhanahu wa ta'ala ge kofa haggu ge wakama ekamana i'tiraf wanje ihsabun manaki defaratun li'anu koffi kama vanama ihsabun evves mihege macha hadden nannan evves hadden ei zinege haddu kamugavies adi qadfuge haddu kamugavies ihsabun edemihun abaduge abada wakiwegendi du'a ko esten edemihun naka kaavenye vesnu kuraven adi edemihun kaaven ruuligen dan adi firimihage e huwaya guligen edemedu
dariya ko libifa wa kama vanama e darifulaki ei firimiha ge dariye kamuga nuhimenen adi ekujja nisbe korweni ekujjage mammaya ema mi fada hadisa takun algon menna engige midani ammu lafzun hukum asfa ehnamas khasa sawbaka guligen bawale vunu kamuga avies emmenge macha ekamuge hukum ammu wegen daneka ema ilumeringe terega kuringa gon denne fadan bay bekalun tibbawa e sawba khasa sawba bes belene kama vidalu ahennamas ei jumhur ilumeringe ra'yinnu jumhur ilumeringe ra'yaki adi sefaron dannawalana kirit qur'anuga ammu nota sunnatuga ammu basfulakun asfa wa kama vanama e hukum ai komme bayaka behe gutun kamuga vies nota komme hadisa ka gulgen kamuga vies ege hukuma ki ei am hukume ehnamas hukum rangala denegane ege tafsiru denegatu mattaka algon menna libigenda faada en nota fasihe ke ei e sawbu algon menna engigen diu demmeti sawabu nuzul algon menna engen dane siga nota kum basfulakun sahabi bekalum vidalu fa wejjikama wana me algon miwaka dannawal mafo miriya nimmalana siga ge terega nota basfulu ge terega asfa miwani sahabi bekalaku vidalu wani nota rasul sallallahu alaihi hadis basfulu ga wani miwani ayate nota miwani ayatake nota miwani surate bawa levuni miwani kamaka guligenna egotan asfa kama wana ma e ayat bawa lem nota sura bawa lem ge sababu nuwata rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariyo kurima gol dennebi suwale dennewno hinduga ekalege faana e suwaluge jawab devvuman allah subhanahu wa taala baawale vevi ayateke kamuga nota surate kamuga sahabi bekalun riwa korobwa kama vanama ei sababu nuzuleke maneki baawale vuno sawbeke ege iturun demmi onnani ihtimali basfur furda midi sida sariha basfur demmi hunani ihtimaluge basful bay far ebebe kalun nisbet kurwa vidalwe mi ayat bawa levunu kama timan dekeni nuwata timanne qabul kurno timan kale fana qabul kurweni miweni bayaka nuwata eveni hadisa yaka behegutun mifada gotaka myoti kinayataka adi sarih ibarat ki sida miweni masale ka guligenne mi ayata nuwata miweni bayaka guligenne ehen asfawtun anek gotaki timan deke gotuga sahabi bekale garayu e bekale ko hama korowani timan deke gotuga mi ayat bawale fami wani miweni bayaka nuwata eveni miweni hadisa yaka behe gotunne mifada misalaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwas waruga hinga gen dia kamen ei ansariya bekalaka adi az-zubair ibn al-awwam ekale fana demeduga dandu heddumuge terega fenuge masale dimawegen dia zubaruge fanuge dandun fen enage ane ansari akhaya nude masale dimawegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hame gennevunima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum kurevvi zubaruge fana vidalwi kalege fanu furatama fen devvawash efauga kalege fanuge akhaya manika ansari ane danduga masekura mihaya devvawash ehin ekale fanu hadis kurevum ansariya ebekala ku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dannawani kalege fanu tigotan hukum kurevve kalege fanu ge bodu datage darikalun kamuga wati doya zubair ge fana behegotu zubair ge fana ki kalege fanu ge bodu datage darikalun kamuga wati doya tigotan hukum kureve ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge munufuluge kula badalwegen adi efauga hadis kurave zubair kalege fanu fen devvu mafauga fen hifahatta washe kalege fanuge fen hifahettu mattaka lavwa fawa faruta furigen beera diyama nuniya ena fennu devwas mi aslu hukumaki sabaki ekalege fanu jassawagen ule fen hifahatta walugandegge tereya elamunda fenun ekalege faanuge takecce devvuma fawga anen akhaya dinumaki heyukame kommehen lazim hukumennu ekamuge macca nuruhun teri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macca etuhumatu ebe kada kurevvima rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengi kuravani aniya enno dengi kuravani aslu hukum
ವಿದಾಳುವನಿ ಕಲೆಗಿಫಾನು ಹಿಫಹಟ್ಟವಾ ಫಿಂ ಹಿಫಹಟ್ಟವಾ ನಿಯಮಫು ಫಾರುಗೊಂಡು ಫುರಿಗಿನ್ ಬೇರ ದಿಯಾಮ ದಿನ್ ಏನಾಯ ಫೆನ್ ದಿವ್ವವಾಸ್ ಎಹಿಂದುಗ ಕುರಿಂದೆನ್ನೆ ಫದಾನ್ ಏನಾಗೆ ಎ ನುರುಹುಮ್ಗೆ ಬಹಟ್ಟಕ ಬುಣವೆ ಗೊತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಿಸಾ ಸೂರತುಗ مي آية باوا لببي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مي حادثة به قتم مي آية باوا لبنو كمغا ويس مي آية تغي أصل حكم هورها زمان كان هنغان أي إيروس أدي مهاروس آية تغي الله سبحانه وتعالى مي وحي كربني مي أقول من وربنا هندان كران ها مهمو آية أدي مفاد آية كيرت قرآن وجا تقراركم أبور مي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجي سنة أرجون من دينجانة أيان عمل قرآن جهنة كان كندا أليجن كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى أرجون منا واجب قرب وافا وكمجي ورساف هيك فلا وربك لا يؤمنون كليج فانو غير رب غندبات من إله هو وحي قرب من إبامهم إيمان النوي الله سبحانه وتعالى إله ذات فلو غندبا هو وحي قرون فلا وربك لا يؤمنون إبامهم إيمان النوي كليك فانو غير رب غندبا هو وحي قرون إبامهم إيمان النوي حتى يحكموك فيما شجر بينهم إبامهم مدوغا هنگا كمغا حكم قرا فراتك كليك فانو كمغا هدف مداندي माने की एकले गफानु ग हया पुळुगा एकले गफानु दुनियेगा हुन्नवीर एकले गफानु ग अरिह गोस्किन एकले गफानु एबेगे मच्च कुरवा हुकुम ए एबामी हुंगे मेदुगा हिंगंजे हुकुम गोतुगा निम्माफ मद्दांदें अजि इलुम बरिम विदाळवनी एकले गफानु අවහාරේ වඩාගෙන මෆහුගා එකලේ ගෆාන මස්සලේකා බෙහෙ ගුතුම් හුකුම් කුරවා ෆාවා ගොයි බලාගෙන් මෙනුයි මුමින් තකුන්නා හග්ගුවෙගෙන නොයේ එබෑමි හුඟ මෙදුගා කංකන් නිම්මු මං එහෙම්වීමා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නේ දෙන ගන්න නුවත හෝදා උගෙනි ගන්න මිජෙහෙනි අල්ගොන් මෙන් එකලේ ගෆාන කුරවි හුකුමකි කොබාතෝ බලා හුකුමකන් අමල කුරව මට්ටකා ෆලා වරබ්බික ලා යුමිනූන හත්තා යුහක්කිමුක ෆීමා ශජර බයිනහුම් ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت كاليغفان كوربي حكوما ابامي غيتوغا كودوس نورهن تريكا مدين فينيجن نوانه اهمما افس مؤمن كان حقوغم وا كمنو رسول الله صلى الله عليه وسلم مسليغا حكم كند اڑوا فا ونيكو دين اكما مدوغا تيماغي هيتوغا افس ورگه نورهن تريكا من اوتومن ادي ان عملوس اينا قران جهن ويسلموا تسليما بولمبا كيمنتري كمكون اميها اي كيمنتري وانجه එහෙන් නුවා කම වානම ඊමානෙන් නෝ එහෙම මුරාදකි මියා බාවාලේ වුණි වකි හාදිසයක ගුලිගෙන් කම ගාවිස් ආයතුගේ හුකුමකි මුලි උම්මත ඛියාමත හමය ආමුවෙගෙන් වා එච්චකේ අගොන් මෙ මි මවුදුගා දක්කන් හොරි බයි වා කඩි හුරුමා පිරාද කරවියා අන්න හෆ්තාගා අගොන් මෙන් හම කුරිය ගෙන්දානි සවබ නුසූලා ගුලේ එහෙම් බයි واهكتا دعاءك الله سبحانه وتعالى اقول مني حق غتوغا حق بس ادوها ادي بس تكان عمل كرمغه هيو توفيق دبيگم وا بايكم غالبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب وافا اميا حكم فرتن هودا اي حكم فرتن اقول منگه حياتوغا تنفيذ قرا بايكم غالبوا اكليك فان حكم فلا مدوغا كودوس نورهن تريكم نتي فوريها مكما اكوغا بولمبا كيمنتري ومكون كيمنتري وبايكمغا اقول من لففهم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته